Kini kedai ke Akashvani Shillong ke kubor ban pulih dailus tasim. Kini kilong kimat bakongsan jong ke kubor. Wanra ke Menteri Pelatengka jong ke Sokar Pedeng ke Nirmala Sitharaman henin ke sengi ya ke mang tengka na ke bentar ke senam arhajar arpausaw arhajar arpausan. Kamang tengka na ke bentar ke senam arhajar arpausaw arpausan kan pen kubor bat yarap ya ke imlang saalang hakil yang baro om Menteri lang badu Narendra Modi. Bat pen kubor ke Menteri Jangkatanat Health and Family Welfare ke Meghalaya ikong M Amperin Ningdo ya kinong yok kusnam kail kalp jong ke jela. Ke Menteri Pelatengka jong ke Sokar Pedeng ke Nirmala Sitharaman henin ke sengi ke lawan ra haka Lok Sabha ya ke mang tengka jong ke Sorkar Modi na ke bentar ke senam arhajar arpausaw arpausan. Habawan ra ya kani ke Menteri ke laong bawat hapedeng ke jinghiran ke pertai hendrai ke yok ke kot jong ke India ke dang yai kiu bat kan longru ke ban kiu stet hakisnem ki banwan. Ke Menteri ke laong ru bakani ke mang tengka bamenta ke kampai kemat sya ke jing penyok kam yok jam ke jing kentiu ya ke sam ya ki kar khanarin bat ki beriu ki basu pedeng ke kamai ke ji. Kani kamang tengka ke kedau ke kendai teliki kam baka sorkar ke bu hakmat na ke bentar ke jing mentoi lang baro ha ke jing temu ban kinjo sya ke Viksit Bharat. Ki kendai teliki bentar ki kentup ya ke jing penmi ya ki marem bat ke jing la banyasya ya ke jing ha ke rep keryang ke yok kam yok jam bat pentibet ya ke sam bakan tup ru ya ke jing kentiu ya ke sap ke pong bat ke hok ha ke imlang salang ke kam shna bat penmi ya ki mar ki kam penroi ya ki jakasor ke boarding ke lenti sengkin ki jing stang thamai ke research and development but next generation reform. Haba ajing kren ke Nirmala Sitharaman ke ongru ba ke sorkar ke kampai bhash ki brio ki badung ki kentai ki longkemi ki samla bat ki nongrem. Bat haka mang tengka bamenta ke sorkar ke lapan benai ki lat ki lenti babonjan bahkan shim na ke benta ban kam kentiu ya ke yok ka kot jong ke imlang saalang ki chai ben riu lu. Ke Menteri ke lawan ra ya ke jing terwa ke ba point henriu lak tengka na ke benta ki kam penroi hakin nong kendong bat ke lapan benaru ba en sabu palat chispa teli ki shnat jong ke India Post Payment Bank haka than chatai la mingi kenang ban penyar ya ke jing jing syakari jong ki bank. Menteri rang badu Narendra Modi ulong baka mang tengka na kebentar ke senam arhajar arpausaw arhajar arpausan kan pen kubor bat jarap ya ke imlang saalang hakil yang baro bat kamtam ya ke samla. Menteri Katanat Parliamentary Affairs Kiren Rijiju ulong baki jing pen bena baro bala pen bena da ke Menteri Pelatengka ban kentiu ya ke jing jing syakri jong ki bank hakathan chatai lam mingi kan yarap hakal yang ki kam pisar tengka hakathan. Kato kat ni ngut kino yalam ke BJP ke laya ro ya ke mang tengka jong ke Sokar Pedeng ke balapan bena ban kentiu ya ki lat yok kam yok jam hakari. Menta ke senem ke mang tengka ke labha iway point san lak klur tengka na ke benta ke rep keryang bat kiway ki benta bias not lang bat ka. Ke Menteri Pelatengka kalong bahaki arsenam banwan ki syiklur ki nongrep badan hakil lengkari kinyo ban sedang no ya ke natural farming bala kershan da ke jing itu leng ba ke sernot bat ke jing ai kerteng. Kalong ba ke sorkar kan wanra ya ke national cooperation policy na ke benta ke jing penyak baik ya renti ya ki cooperative sector. Syuk kalapan benai ki kapto kat ni ki jing terwa ki biadai bat ki kam shna ying bat ong baladep pen bena ban shna salai klur teli ki ying hapo ka PM Awas Yojana bat lamang palat lai lak klur tingka na ka benta ki skim ki ban ajing mentoi ki longkemi bat ki kentai. Kani kedai ke Akashvani Shillong ke bawaan lam sepi ya ke kubor. Ke Menteri Jangkatanat Health and Family Welfare ke Meghalaya ikong M Amperin Lingdo lengkat bat Commissioner and Secretary ke Nikatanat Dr. Joram Beda bat ru Secretary Ram Kumar S henin kesengi ke lapan kuburum ya kinong yok kusnam kaya kalp jong ke jela.
Haba ajing keren ikong amperin ila kentu ye kinung yok pedang ya ke kusnam bakin ai ke jing syakri ke babhatam ye ki brio jong ke jela bat ke kusnam baki yo ke dehi ke jing itu ye ke jing tre shitom jong ki. U Dr. Joram Beda, Commissioner and Secretary Ulong, baya ke Megalia menta lanyo kum kawai ne ki jela bahakamat ke balak man ai bat pinbiang ye ki jing sumar na ke benta ka koit ka kya. Bat kani baro katay namar ke jing tre shitom jong kinong tre jong ka. U Menteri Rangba ke Manipur, UN Biren Singh, Hanin Kesngi, ulalent banishim benta ha ke 75th Van Mahotsav, Arajar Arposav, kaba kapang jing rakhi kalong ek pet ma ke nam. Kabala long ha chingpu, sabi, lai rembi ching, lamlai ha Imphal East. Lapan long yakane ke program, da ke Forest Department, jong ke Sarkar Manipur. Habakran hakajingalang UN Biren Singh ulong bakajing temu bantung ding hakakerteng jong kakami kan penklan ye kajinga day bat uding hakaban penhe pensan ye u hadin habun. Menteri Rangba ulaban halo kajingran kam bantung ding shibun namar kajing klut jong kapertai bat kajing kala kajing long kasen beneng ki lam sa kajing len shop jong ki babun chat ki bor kamariang hakajilla. Menteri Rangba ulongru ba ansabu ikijaka samum haman laki shnong jongka constituency bat anmangkan tiu syuru yaki khatwe tali ki madan yelekai football ki belalong rupa haki international standard ki badon haki jilla. Kayeng dobar tawan jong ka Arunachal Pradesh hinin kasngi kalapelat ya ka Arunachal Pradesh Public Examination Measures to Prevent Unfair Means in Recruitment Bill Arajar Arposaw. Lawanra ya kenika bill kanang bakan te lakam ya ki jing bombyang bat iki kam thop kam syukur haki examen patba hapo kejala. Menteri Rangba Pema Khandu habakren hakayeng dorbar ulong baya ka bill lapen kre hadin balak mi benya bat nujor ki an jongkari ki badai halor ke jia da na ki kam thok kam syukur ha ki jia le examin ulong baka donru ka kendon ka bede bat ke jing bishar da ka ying bishar bakarpang na ka bantaban penstat ya ka jing bishar jongkum kita ki rukom le bat ban buru ya ka grievance and redressal cell. Kayang dobar tawan kala pelatru ya ke Arunachal Pradesh Amending Bill Arajar Arposaw hanin kasngi. Menteri katanat Law, Legislative and Justice ukentu jini ula pentip ya ke yeng balap donkam ya ka ne ka bill namar ke jing pentri kam yike lightly ki criminal law bathamai da ke Sarkar India. Hapo jong ka Arunachal Pradesh Amending Act Arajar Arposaw lala ban penkala haduk sapo khandai tali ki an jong ke jalla. Kan National Jal Jivan Mission hinin kasngi kalala ban kinjo sa maumir uban sa kan mau haba kala ban penpoi sa ki khatsan klur tali ki longyeng hakinong kendong ki badon hakaleng kari India. Commission kalayat stat hakajing tre jongka hakaba hakasnam Arajar khat khandai kala ban pendap laiklur batang hapo sansnam kalapoi syakakat sanklur tali. Ya commission lasdang hakasnam Arajar khat khandai da kajing temu ban penbiang umbam umdi shaman lagi tlewyeng hanong kendong kat hakasnam Arajar Arposaw. Kat haduk menta pratali ke jela bat laitali ke Union Territory kilala ban pendep shispa nak shispa ya ke JJM. Kini ki kentup ya ke Goa, Telangana, Haryana, Gujarat, Punjab, Himachal Pradesh, Mizoram, Arunachal Pradesh, Puducherry, Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu, but Andaman and Nicobar Islands. Kato ko kubor kalakot kablawan sapina ka Akashvani Shillong hakapo prabajing inyasok ba Daily Station nakabenta ka kubor hakakitin hindi ban punbut pat dakakitin pareng hakapo pra katsan minute kane kadai Akashvani Shillong.